सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम अद्य दिवसस्य पंचांगम अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वत मन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः शीतऋतुः माघमासस्य शुक्लपक्षपञ्चमी तिथिः भृगुवासरश्च शुकाब्द सप्तविंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् द्व्यशीत्यधिक द्विसहस्रं जनवरी मासस्य त्रयोविंशतिः तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଯତ୍ନ ଓ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ବିଫଳ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ନ ହୁଏ ତେବେ ଜାଣିବ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସେପରି କରିପାରିନାହଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ବିଷୟ ସହଜ ଓ ଅନାୟାସରେ ସାଧ୍ୟ ହେବ।